Srbadija je u stvari odredila crkva u tom trenutku zato što su ta nacionalna društva nosila pojedine nazive. Srbadija je u Bijeljini, Jedinstvo u Banja Luci, Sloga u Sarajevu, Njegoš u Tuzli. U Srbadiji ne pjevaju samo djeca koja su srpskog opredjeljenja, odnosno pravoslavna. Tu smo kroz naš hor imali i drugu djecu. Znači, bitno je da okupljamo mlade ljude i da pjevamo muziku kao što su naši autori. Mi smo prije svega i crkveni hor koji pjeva svake nedelje u crkvi. U ovoj sali ovdje vi ćete naći orden Svetog Save od patrijarha Pavla. Ja kao dirigent to izdvajam kao čovjek, kao pravoslavac, izdvajam kao nešto meni najdraže. Neću da umanjim, prošle godine Jelena je dobila 90 bodova i Srbadija na olimpijadi horova u Južnoj Koreji. Srpsko pjevačko društvo Srbadija 899 imalo je sreću na volju, inicijativu Srpske pravoslavne crkve i drugih ljudi. Dosta su bili vezani ne samo za crkvu, nego za tadašnje prave izvore muzike. Recimo Mokrančevu liturgiju su pjevali su njegove rukovete, čak i sam Mokranjac je dirigovao našom Srbadijom.